Assalamu alaikum. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында, студияда Имран Усейнов чалша. Саяси мәмбус Муслим Алиевде коронавирус симптомлары пайда болды. Его не вывели, сказали, что он на карантине. Украина аскерлеріне бағышланған ағлав двара яңартылды. Ми молилися за наших погиблих, четверых кримських татар. Ялта Айванат бақшасында Кенеде яңа дүния. Вот так, мы пытаемся летать. Ну вот какая красота. Украинада кечкен күн içinde COVID-19'ın 2134 insan қасталанды. 40 адам әлі қолды. Пандемия башындан бұл ең yüksek көстережілер. Бұны сағлық сақлав Назир Максим Степанов білдірді. Коронавирус ең чоқ Херсон, Киев, Львив, Ивано-Франкивск ве Чернівці вилетлерінде қайдетілген. Умумен ülkede пандемияның башындан 98 биңден зеде инсан COVID-19'ын қасталанды, 50 биңден зеде қаста шифаланған, 2184 адам ольда. Загалом ми бачимо зростання кількості хворих по всій Україні. І ці антирекорди, які ми встановлюємо кожного дня, ви бачите, що кожного дня практично на черговий антирекорд. Мені здається, що це не той шлях, який нам потрібен. Я дуже не хочу, щоб ми встановлювали антирекорди по кількості міст, які війшли в червону зону. Ми живемо з вами в новій реальності. Нова реальність передбачає дотримання певних правил. Кечкен күн içinde işgal etilgen Kırım'da 22 kişide koronavirus tazıqlandı. 2 adam oldu. İşgal etilgen Akhyar'da ise 5 hasta onlardan biri ele koldu. İşgalci sağlık nazirligi bildirgenine göre pandemiya başından Kırım'da 440 insan COVID-19'dan kastalandı. 15 adam oldu. İşgal etilgen Yarmada'da 1855 adam koronavirusdan kastalandı. 26 adam ele koldu. İşgal edilen Akhyar'ın yanındaki Kaça koyunun evlerinden birisinde gaz balonunu patlavı yüz berdi. Bu haqta işgalci Fevkalade Vaziyet Nazirligi haber etti. Patlav neticesinde yangın başladı. 5. kattaki dairede pencereler sındı. Bir insan ele koldu. Binadan adamların tahliye ettiler. Onlardan 12'si bala. İşgalci Tahqiq Komiteti insan ölüm boyunca cinayi iş açtı. Onların malumatına göre patlav sebebi gaz balonunun bozuluğudur. ...49 yaşındaki Yalta Hizbut Tahrir sahte davasının figuranты siyasi мәмбус Муслим Алиевте COVID-19 simptomları peyda oldu. Bu haqta adliyeci Siyar Paniç haber etti. O veda eki adliyeci Edem Semedляев ve Yunus Rifat Ufa şehrindeki 1. sizoga barıp geldiler. Ama Aliyevni ziyaret etip olamadılar. Onlardan sözlerine göre Yalta Hizbut Tahrir davanın figurantları karantinge yerleştirilgen ekenler. Şu hapishanede da Arsen Jiparov, Rifat Alimov, Enver Bekirov ve Vadim Сирук отуралар. Муслим Алиев, достоверно нет информации. Вот вчера посещали, пытались в первом СИЗО в городе Уфа. Его не вывели, сказали, что он на карантине. До конца непонятно, то ли у него показал коронавирус, то ли подозрение на коронавирус. В первом блоке кто был, получается, все остальные, кроме Куку, которого уже отправили в 16-ю колонию города Салават, а все остальные там находятся в этом СИЗО и под карантином. Hatırlatam, көзде кечкен yılı işgalciler Муслим Алиевны 19 yıl apız cezasına mahkum ettiler. Yaltada 2016 senesi Aliyevni veda 5 Kırımlıны Rusiyada işgal etilgen Kırımda yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olğanında qabatlap yakaladılar. Karasu Bazar Hizbut Tahrir takımının sahte davasının 7. mahkeme oturuşu geçti. Onların figurantları Ayder Jiparov, Riza ve Enver Omerovlar oturuşta gizli şartlarını sorguladılar. Назим Шейхмамбетов, адвокат... Показаний свидетель
как это уже стало стандартом по аналогичным делам, дал показания, что он после пятничной молитвы встретился с Омеровым Резой и Джапаровым Айдером, которые ему предложили углубленно изучать ислам. После этого они проследовали в Белогорске в один из домов, где познакомили его с Эльвирага, и регулярно раз в неделю встречались, где обсуждали вопросы, связанные с террористической деятельностью. Также этот человек на многие вопросы отвечал, что он не помнит, он не знает, обвинял наших родных в том, что они такие нехорошие люди, которые чем-то нехорошим занимались, но когда задавали вопрос, чем же они нехорошим занимались, то есть он не знает и не помнит. Июнь 10-да 2019 сенесі Қарасу базар районында 3 кішіні яқыладылар. Бойлы етіп, Хизбут Тахрир давасының Қарасу базар тақымына пейда еттілер. Энвер Омеров Оз Киевнің Ростов-на-Доныдаки махкеме отырушуына кеткенде yol бойы яқаланылды. Оның бірібер тинтувден сон шукуны Риза оғлыны Везуя қасабасының сакені Айдер Джипаровны яқаладылар. Энвер Омеровны ижалжілер террорист тақымының тешкілетчісі деп адландырдылар. Риза ве Айдерны есе иштиракчы оларақ. Вадим Бектимировның сағлығы қанатлендіріжі. Бұл ақта оның адлиежесі Марлен Халиков хабареті. Оның сөзлеріне көре Вадим психиатрия хастаханесінде ята ве озыны яқшы дуя. Я узнал, как его состояние здоровья, как у него дела в целом. Вадим всем передавал большой салям алейкум, просил не переживать за него, чувствует он себя хорошо, со здоровьем проблем нету. Сказал большое чохсагу у нас народу за то, что его поддерживают, и просил поддерживать его дальше. Хатырлатам ки үйелінің едісінде Вадим Бектимировның Веда 6 Қырым татарларына ишғалжілер яқаладылар. Русия ве ишғал етілген Қырымда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілетінің алақасында о сучылы олғанында қабатланына. Киевде Михайловска мейданында Русияның женг вақтында илақ олғанларға бағышланған яңы ағлав дуварыны аштылар. Дуварының 11 қысымында 3000-ге яқын илақ олғанлар аскерлерінің фоторесімлері ерлештірілген. Оларының арасында Қырым татарлар да бар. Мерасимге аскерлер ве илақ олғанларының яқынлары келді. Дене жаматшылықларының векиллері оларының арасында Қырым муфтисі Айдер Рустамов дуа оқыдылар. Соңында Украина гимні янғарада. Символичним є те, що в цьому списку перший – це українець, уродженець Криму Сергій Кукурін. Він помер, був вбитий 18 березня 2014 року. Ми молилися за наших погиблих 4 кримських татар у цій війні. Ми молилися за 60 більш тих, хто продовжують боротьбу в цій війні. Белоруссияда Беларусь Кали шirketінде страйк иштиракчысы Дмитро Куделевич белгісіз жоқ олды. Бұл саба саат 11-де олған деп хабар ете Еврорадио. Дмитрийның еждешлері өз машинасынан кеткенде оларға телефон ашқан деп айталар. Оңа кечмеге бермеген адамларының лаф еткеніне ештілейді. Страйкчыларының esas талапы Александр Лукашенко месулетке чекілмесі. Беларусь Кали мемлекетке ең чоқ ябанжы валюта көрсеткен шirkеттір. Белсат білдіргенне көре, тек кечкен елі шirket 3 миллиард долларлық экспорт япқан. Не үшін іштілер страйкқа чыққанлары левхамызда серетіңіз. А какие планы? Іти до кінця, до повного виконання наших вимог. Відставка Олександра Лукашенка, звільнення усіх політичних в'язнів і затриманих. Проведення чесних і відкритих виборів. Ақ Русия лесіндегі басқа ақында қадемлер Арман айның 14-де қабер еттілер. Реверлегі ойс шаратларына білдірмеге амайышыны тоқтатмаға рижа етті. 4 күн ішінде дақ маден ішчілері Солигорск мерkezіндегі терразына чыққанлар. Я так поняла, что очень сильное давление на вас. Да, сейчас началось. Так, зараз почався
наклався на учасників страйку дуже сильний тиск. І погрози працівникам звільненням, погрози сім'ям, шантаж. Почему стоите? Вот комиссия прошла, лава должна работать. Да убирайте камеру, дайте... Гірники тут, на Білорусь-Калії, у Солігорську проводять страйк. Мене щойно вигнали, багато хто наляканий. 23 людей щойно звільнили. Şirketте басқы комитетini тәшкил еттілер. Оның малюматына көре 15 bin хадимден тахминен 4 bin басқыға дайыр истеданамесіні имзалады. Яза Зытлық радиосы. У них є зброя, кулі, а у нас мирний протест. І в нас є ідея, а ідеї, як відомо, кулі не лякають. Европа радиосының малюматына көре Беларусь Калияда бүгін тек ККО жағы чалыша. Умумен оларның сайысы еді. Туневан компанияның сайтында әркес күлчені юклегені ақында қабер етілді. Дахмаден ішчелер оз ватандаш мевамыны іштен тыш вақытта білдергенлері үшін оларға тешікір білдірелер. Страйкуємо, тому що проти цієї влади, проти насилля, проти того, що затримують мирних людей. Затримували також моїх друзів. Одного не випустили досі, іншого не можемо знайти. Я проти усього цього. Хтось страйкує в копальні. Я вирішив діяти радикально, просто не виходити на роботу. Беларусь Калиелі күбрелерінің дүнияндaki ең бұйық тәслиматчыларындан бірідір. Кечкен сінек Русия оларына аман-аман 3 миллиард долларға ихтирач еткен, деп білдіре Белсат. Ялта Айванат бақшасында кенеде яңы дүнияында Қарабаттақ явыры доғылды. Видеоны Айванат бақшасының YouTube каналында ерлештірділер. Қуш баласыны Айванат бақшасының адамлар кетірділер. Хадимлердің сөзлеріне көре, бұл ел ішінде бұл әнде 6-й Қарабаттақтыр. Хороший мальчик или девочка. Будем смотреть, что у нас тут. Крылышки целые, лапки у нас целые. Ну, реакция хорошая, но просто может обессиленный. Вот так, мы пытаемся летать. Ну, вот какая красота. Вот какая красота. Да, будем сейчас есть. Бұнен есемен сағылықлашам. Facebook сайфемізге қошылыңыз ве бізілі олыңыз. Көрішкенже.